Hello, very good evening. I am Hutna. Adum yang Impact News ki Manung nagi tharamni a 360-degree analysis of news and events. I am Hutna. Kanglup ani gi hauzik oir birang se chai ani mapung phar kador basubna ki tha tha mari mapung pharak trabani hauzik se aduna hauzik 20 months complete oisalakla basum Kanglup ani gi irang da Manipur gi hauzik oir ba fibam se hauzik tungdu laita da bamari Manipur gi kachin koya khodimak da hauzik koi laiba praja khudimak Manipur government as well as central government ta thajaba thamak busi matam yam sangna thamangala koni adumapu center na mani Manipur government tang si bawba thajaba mayam si praja gi hauzik phawba thabak oina pangthok taba Kanglup ani gi marakta mishi mina mi hat mi pun aduma chathaba laiba koi gi tonga tonga community jing tari mafam jing da changdong sin yarak taba aduna oiriba fibam sida Manipur gi oiriba fibam si hen fibam sokjalak ba yabra habisu achok wahang oiraga dubak praja mayam hangala koni aduna marak sida koi gi Manipur da tonga crisis mayam khak laigre political crisis aduga hazik oiriba koi Kanglup ani gi maraki crisis luribadi political crisis ne hena maru oirabra hazik se politically makoi manung da laiba party mayam marakta koi sayet na charang na ba hairi mayam sina koi irang si subside tabugi mawongla natraga Manipur gi irang si loisandana ba Manipur gi hazik oiriba political party mayam ki crisis se tongan mamong da putho matung da center na yenga dumak lairabra Laiba Irang si Loishanabo Hanabada, Center Git Todang, Amata later, Trabara, Natragana, Manipur government is totally paralyzed with a Gazi, Subnatagi, Center Gimakoi instruction, Labra, Hang Sisuni, Aduna, Manipurgi violence, Taji, with film Sikarino, I would say, Koi Pradamiam, Charang, Regalere, Chamzamba, Megi Tarik, Ahom 2023, Adumba, Relium Koktagi, Masi, am the Koigi, am the Taza the Monk, the whole Badumba, Iram Koksu area, Irang si Matamzana subside the Hodaba, Manipur government, Matamzana, Lux Laudaba, Center Matamzana instruction the Hodaba, High Yamsina, Manipur Irans, Chokong Nabagi Maram Oibra, Aduna Hazik, Manung the Oibasi, Masiki Chamam Navasikarino, Havasini, Oib film say, Kanam Karna, Iransi Horopomatamda, Masi Akogi, communal crisis, Nate, Masi Supnatagi, Masi Kuki, India government, Manipur government, Mark the Lena, Badum, Iran, Kani, Adu Hazikti, Maite, Mari Kuki, Marak to Oiba, Iran, Oirakpa, Aduna, Oib film Sida, Ladybug community, NEC, Makataba, Hazik Tungi future, Oigaki Habasi, Achawanga, Oiduna Levene, Aduna, Manipur violence, Manung the Oiba, Fibam Sigam Marila, Nangasi, Equina, Kanajagato topics, Manipur violence. What's really happening? Aduna topic sige Tangal links in video that Dr. Yumnam Premanandani, Associate and Head Law Department, Manipur University. The Premanda, appreciating your joining. Adugo Dr. Kiran Yandremam, social activist. Zakiram Zutramukjage, Adugo Iroina, Santana Hakpamni, Jan Secretary, United Committee, Manipur. So I welcome all the guests, appreciating all the guests for joining Manung Hutna. The Premanda, Koigi Ngasi Labor topic. Manipur violence, what's really happening? The topic itself, it's a very big question. Aduna, I wahang when a lag tringaida, Ladybug, Manipur violence, Manung do Odiba, Haji Oediba film, say Prazamiamna, Chamam Nagala was in the Karigari Wafan Tambe choice. See, Canoni, Amasimok Adum, Twini. Samam Nava Lace, the get solution of Pura Prince. Masimok Adum Tokpa, a quagi manga, Uleva Port Nebuco. And a question complex way. Yam line lerambani ko simplification na ko ngang we da angka da to bodu maina yam line simplify to ya bo jok khitang lusale aduna lusala pu angle ji yeng dia dre akoi gi method 2023 dagi adu mamang sum leire madu gi genesis haire koina ade core issue kana haire ko core ke haidi aduna genesis of the conflict na te da sidi conflict ha ga di khana china ba Indo Myanmar conflict kana leidna ko adagi di British India ga du conflict ni sidi conflict have su yadi conflict di armed conflict ki wari du ne and conflict have su yadi sidi a kind of aggression a kind of koi kanoni koi genocide campaign genocide to we campaign ko mo third 2023 si kaim nati si tribal solidarity rally kana sum pangang bai wani adu ga seng badi sidi genocide to ga have campaign ni genocide to da party du karon party no hai gi pot amadi laini ko Queen Uriba Potura, Natraga Manung, the Potra Pumbra, Hypersimilani, and the Amana Masi, a Quigi Kainora, a quick proxy war, a high Potam Lanico, proxy war, theory Lui, proxy war, the state Toloi, non state actor acting Canada, proxy war, and the backing the state and kind of Togdo Nebuco, and the Moina Mapana Tokan of the Ardamina, in general, Tongalaga, Manung Sidamo with certain Quigi, Kaita objective Mogaloina, motive Mogaloina Toracanda, Proxy was a Sunan Bama, Aduki Potura has you young at the Amana, Konisumi and Kanda, Akoisi constitutional crisis, Kawimasi,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯦꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯨ ꯄꯣꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯗꯅꯀꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯣꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯕ ꯂꯣꯟꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯇꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅꯁꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁꯨꯇꯧ ꯇꯧꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 163 ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ 164 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯨ ꯑꯦꯗ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯗ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ 154ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤ ꯕꯦꯁꯇꯦꯠ ꯇꯨ ꯗ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟ ꯉꯁꯥꯏ 163ꯗ 154 should be read together with 163가 loina paadeba aduna governor kaim taw yadaba akoi sina governor tawribra aduga council minister headed by chief minister sina mathau tawribra akoi bab taraktaba adu 7 schedule yawba state list han union list lani state list lani concrete list lani state list si pd posting si phajana tawba ngamdabra ase si big question am lakpa aduna what really happening asida akoi si happening ji kano akoi gi constitution people mandate akoi tawba ngamdreba adu tawhandribra amu center ta honma ngam dami oja kamai tawdu no hangani adu tawta ngai gi thau pi dudi madugi mandate tu kanada gi lawdo nate constitution dagi lawdo ni adu lawga tawba am changba adi marak sida mu geopolitics kari gi port mayam si yoksulakba border kari border fencing ki drug ki kari mayam ade arm trade ki illicit arm trade kari mayam yoksule masi nation laga lain masi adu pokhai ni nation nayen ga pokhai ni ade amana khoi se thole anoba dimension lai ngarangna akhoi na tabada ai makti yenguba kholuba pawdaga di yawba thenate akhoi gi sida kamjong ke sai sida ko border sida kapnari non state actor khara kapna bodu tara sire tari ram hapchale kana ga tawnari sisu achaw lalu ni poksi wa du param su oidui adu ai gi humble appeal dadi masi kamjong ge swaida Myanmar ga India thangna border sida kapna dana Myanmar gi non state actor KNFB ga haine mo haibu ko adu duga adagi swa akhoi gi Manipur gi kana tawba swai gi mi siga swaida leiba mi sing kapnare kam aseng madi si law apply tawdoni kai law apply tawge ha ga ko international law da laws ani lei amana international armed conflict haiba ma international armed conflict di state ani lan tawna India Pakistan India China ga tawna basida international armed conflict koi adu state sida mu asai gi group sina magi national liberation movement haidana people sina lan horokpa akhoi gi self determination gi lan horokpa colonial domination gi lan horokpa sigi lan sibuna masina adu ergana akhoi gi national liberation movement koi adu itaga di non state actor haiba yaro adu matam state ne moisi international armed conflict adu that will be defined by them moina thija tare lan horisina moina akhoi gi national liberation movement colonial power gi mathak tagi racist regime gi mathak tagi madu overcome tawno hower di that should not be counted as a they should be counted as international armed conflict kautoi ne bako adu potuma amana adu kaugera ala kamnari sidi non international armed conflict kawai country amagi wang madana tra country gi manungda non governmental forces na kapna ba mo kapna ba se si non international armed conflict kawai an ai khamada masi ICRC de ga report piraga masi ungtang international committee red cross ga pau piraga ko masida changjil laga ko relief tawum changi rehabilitate tawum changi aduna aina hajai di at least kapna riba ani mangna minimum da common article 3 to 4 Geneva Convention mari se masi international armed conflict apply tawdoni tawguma sung common article 3 se masi madi applicable to all armed conflict irrespective of international non international aduna masi common article 3 se apply tawbiu akoi Manipur da lalho ba haire mi khri londa da kaung khra unlawful organization haire kabu khra dana terrorist organization haire nangi terrorist ai gi freedom fighter nang terrorist haidune bako ana singmadi RPF se akoi mana akoi 1997 da madi Geneva Convention gi common article 3 si mana ebai tawgani ena haina haismai tawna Myanmar da laiba non state actors sing si su moisu common article 3 gi makha at least ebai tawgani hairaga di lan tawnaga su niyom niti ama naina humanitarian law gi kanglong ni matu lan tawna ningi aduga customary law ida mayam lairi ko adu su ngakpi gadabani aduga loye na nan akoi gi 1977 gi additional protocol ani amana akoi international armed conflict apply tawdoba amana non international armed conflict apply tawdoba ana adu yarga di kam adu su satpiba adu aina humble submission haijeri se in short
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯠ ꯍꯦꯄꯅꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯍꯦꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯊꯧ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯆꯠ ꯊꯤꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯆꯠꯇꯧ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯕꯨ 395 आर्टिकल खक्तंग लेबनी अदे 12 शेड्यूल 1 2 3 12 अदुगा प्रिएम्बल अमा यावरंगनी अदे मरक मरकता आईएबीसीडी हैना हापचलकपा चैप्टर खर आर्टिकल खर यावगनी हौजी 345 आर्टिकल लेरे अदु सिंधु हारतंग ओराइबिरगा कई कई तौबे यागे दो खनरगा तौबदा प्रमाण थम्बिग्रे हजिक लेबे इंडिया की हजिक ओरिबा प्रॉक्सी वार की कोई मोंग मान मम सु यावरी हाबे वफम लेरे एट द सेम टाइम जियो पॉलिटिकल इशू ने हाबे सु लेरे अदु बेदागरी कोई ऑब्वियसली फॉरेन हैंड जावरे जियो पॉलिटिकल इशू बेदागरी अदुरी लांजे हजिक स्टेबलाइज तौब ngамदुरी ब्रा लांजे अदु मखा चतौदुरी हाबे वफम जिनि करी वफम करी मसी की फॉरेन हैंड यावे हाबे पोसि कई खंगदगी एनआईए ना मागी चार्ज शीट लो येंगु एनआईए ना चार्ज तौबसे चार्ज लो लगा इन्वेस्टिगेशन लो थांगपनो चार्ज शीट कवे अखोना एनआईए इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सिदा अयामन यावरसी अखोई ट्रांसनेशनल कॉन्स्पिरेसी हाबे यावबनी या इलो यावबनी अदु सिना ताइसि ट्रांसनेशनल कॉन्स्पिरेसी दी मागी जुरिडिक्शन दो लांथोकपा अतोप लमगा या तौरगा वेजिंग वार गुमबनेबको अदगिदी अतोप लमगी ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म की पोछि यावरक हाइतारे अदु आइना खंबदा सिसाइगी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पोट अमा अदग लोइना ना अखोइगी प्रॉक्सी वार की पोट से मसीमा अदुम क्लियर खग मम्मी से क्लियर ओइरक हाइतारे मम्मी क्लियर ओइरक पाइदि सेंगदोरेबा अदुगा ngasa अखोइना खंबिगदबना प्रॉक्सी वार ददी अखोइना खालीना प्रॉक्सी वार में साजनबा हाइबे वानी अदु असेंबदी प्रॉक्सी वार सिदी रियली अखोइना लोदी ngangadi मादी स्टेट एक्टर संगोय स्टेट एक्टर द गवर्नमेंट लाओय अखोइ नॉन स्टेट एक्टर सिदा तोंगसनरगा खनानदोनी अदुगी पोर्सी अखोइ नहारोन लेरिबा खोलिबगा सि अखोइगी इंसर्जेंसी गा सि मुथतनबा लेदना को अदुमगी मनुंग सिदा लालोंग अमा बिगर कॉन्स्पिरेसी अमा लेब्रा हाइबगी मम्मी जे खा तारक पाइतार कइनो मेरमा दा कामनर खोलिबा तौरिसिंग सु उर कान को अन आई खबदा मसी सो अखोइ सिदा सु स्टेट गवर्नमेंट की यामना कई हाइतारे मागी रोल चावे स्टेट गवर्नमेंट की रोल अदगी आस्पागा लाक्सन कोसन तौरीसे अदुगा येंग लेब पोमसु ले ड्रोन कापे येंग लेबी अदगी मी हाले येंग लेबी नदा जी मित्रक फारे हाल हालगा तुरेन लंगधरे अदुम येंग लेबी अमता फातबी को तौरीसे इन खलदा कांगू खरो सगटपदगे सुकल्लिने हाइबनदा जीव खरना कन्नना मी पात हालिसे कइगनो कांदा something logistic support adagi demand weapon support piribra ade kari kari no khari tawri haibani da something is behind the screen khar leiri akoi thidoga phabam changi phabam amdraga su madu phanana ba akoi hidak tu yengmina ba changi but it should be initiated from state government di hobum changi ko se okay ai santa da mu chajage santa maroi na akoi hauki birang sidi chawak bu khangore akoi na masi akoi samjamba rally am khak masi against akoi maitai gi scheduled tribe ki madu ki demand du da चटखिबा दुम रैली खकनी अदु रैली दुसु वायलेंट होइबा दुमबा कोई तोंगान तोंगान मखल गे फबा कोई गे एके राइफल पायर चटखिबा दुमबा रैली खकसु ओइगिबने अदुना हजिक वर्जन जे कोई स्टेट गवर्नमेंट की वर्जन जु तोंगान बा सेंटर की वर्जन जु तोंगान बा अदु इरांग सिगी हरकफम इरांग सि करी मरम की तौरी नो का हाइबसु सेंटर गा मदे कोई स्टेट गवर्नमेंट जु मोट मानदा बि वफम बाउ लेरि साइवासिदा अदुना हाना हगलक मतम दरि इरांग से कोई स्टेट गवर्नमेंट नसु मसी अदुमगा दुम हाइरिबने हजिक सोम मसे कोई मपानी चंगलक एक्सटर्नल फोर्सेस मैम का ग्यावरे हाइबा तोंगान तोंगान बा कोई इलीगल ड्रग पॉपी प्लांटर्स मैम का की मपान की फॉरेन हैंड जावे हाइबना दुबु इंडिया की माइकेदगी दे सेंटर की माइकेदगी हाइबो फम से हान ममांग हाइर मता गसु हजिक दे दुया फम थमक्तरे मसी कम्युनल क्लास लमने ओंथोरे अदु सावे सिट सेंटर की वर्टिक का स्टेट की वर्टिक जो मानर तब अदु यदि प्रजा मैम लोई ngahon बगी फिल्म खसु ओइरकपा अदु अदाय वाइ दुरी कमाय यबे कोई यूज के हजिक की कनो से मणिपुर की हजिक लेबा कोइना conflict हाइजरा नत्रगा proxy war हाइजरा नत्रगा international कनो हाइजरा intervention हाइगरा anything हाइजबो अखोइ लेबा पोछि कमाइ दगेदा अखोइ की भारत इंडिया गवर्नमेंट जिना मागी foreign policy दा ngasai ke hata ko ngarang ani koi dana amin sana home minister statement amadu su yaugre ko अखोइ kabu valley की matang sida ko koi hojik so koi oiri gaina haibam yaugre india si ngasai ki kaine ko अखोइ की resource adagi notice ke ka ji yeng matam da resource की planning adagi future ki kano military strategy then koi ki economy military strategy ai je economy da loi depend tawde ni ani du ki strategy do compare to ko matam da sa ye koi ki notice da khwai di yam na ta population ai ta ko khwai yam ta population je moina ai wakhan ni ko ma se chuma me la lambe population je koi maitai ki population je masing yam da bina moina chin ku ki population jina khara yam moina uraga even naga gi bawda yam ka na masing yam de na lawra kan ai ta ko aduna sa ye moina chin ku ki sida proxy war ma yeng ga angle am da moina support tor kan ko support tor ga
ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯧꯃꯟꯈꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯍꯞꯇꯥ 2-3 ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤꯗꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯚꯦꯂꯤꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯦꯂꯤꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯦꯂꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯥꯋꯜ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯦ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯖꯒꯥꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯏꯚꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯦ 3ꯗꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔ ꯍꯧꯖꯅꯨ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯀꯩꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝꯁꯤꯅ ꯏꯅꯥꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯤꯄꯨꯟꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡꯗ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯦꯂꯤꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡꯁꯦ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯨꯏꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠꯇ ꯎꯕ ꯉꯝꯃꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯎꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ NSNIMꯒ ꯅꯤꯌꯔꯂꯤ 25 years ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯁꯇꯣꯛ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯄꯤꯁꯇꯣꯛ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ NSNIMꯅ ꯑꯣꯄꯟꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯁꯇꯣꯛ ꯇꯧꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯅꯦꯕ KNABꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕ KNAꯁꯤꯒ ꯑꯃꯠꯇꯅꯦꯕ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ KNA ꯕꯔꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ NSNIM ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯥꯋꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯋꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯏꯪꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯏꯪꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ NSNIMꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯌꯥꯋꯜꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯋꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯀꯟꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ LTTꯅ ꯀꯟꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥ ꯔꯤꯖꯟꯁꯤꯗ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯨꯝꯁꯦꯕꯀꯣ ꯆꯤꯟꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ NSNꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯋꯜꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤna ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯤꯁꯇꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯤꯁꯇꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯋꯜ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯨꯁꯨ ꯌꯥꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯁꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯈꯔ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯐꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯥꯏꯁ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯩꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯦड ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯦड ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯂꯧꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯂꯧꯁꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯂꯧꯁꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯐꯥꯎ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯆꯤꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤꯕꯗꯤ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯍꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯕꯣꯏꯂꯤꯡꯗ ꯊꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯆꯪꯉꯛꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯏꯌꯔꯕꯦꯁꯇ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯂꯧꯁꯟꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯧꯁꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯁ ꯏꯌꯔ ꯕꯦꯁ ꯑꯃ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯀꯣ ꯁꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯆꯤꯟꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯃꯨꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟ ꯊꯪꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯑꯦꯅꯤꯕꯗꯤ ꯕꯣꯏꯂꯤꯡ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ
नॉर्थ ईस्ट से ngसाई हॉटस्पॉट होइना थमगा नॉर्थ ईस्ट से हॉटस्पॉट होइना थमगा जिदा इंडिया की कानबसे अदुगी मति याम लेयो मदे कबोद लेयो रिसोर्स अदु अदा मयाम लेदना को सी मयाम सिनेबा लेइसे अदुगा हिस्टोरिकल टाइप अमसु लेदना कोई मणिपुर गदि को नॉर्थ ईस्ट का अदगी इवन कनो अवोमगी निंगथौसिंग गजु बर्मा का टाइप मसाई लेजेबा अदुना हिस्टोरिकली पैचअप तौगेना हाय मतमदा इंडिया ना पैचअप तौगे खनग्रदि को मसी पैचअप तौबा याबगी एंगल अमा नोमा सोई लाकने हाबजे आई वाखंदा एक्सटर्नल अफेयर फॉरेन अफेयर लेबा मीसिंग जे मसाना अंडरस्टैंड तौरंगनी हाबजे आई सुमाइन उइबा आई वाखंदा अदुगा मसीगी प्रॉक्सी वार सिगी रिजल्ट ने बोजिक थोलेजे हानादी खोय मणिपुर दा चिनकुकी टेररिस्ट हाई तारे नार्को टेररिस्ट ने हाइबा कांगबु जिगा अखोयगी वैली दे लेबा खुन गाकवा अमदी मणिपुर पुलिस अदगी कनो आर्मी सिंग कापनबनेबको हौजिक लाइसिदी मसाइगी तामो कनो ये ओजाना हाइबी दुमाइना मसाइगी कनो से लिबरेशन आर्मी मसेन कापथनराबनेबा लिबरेशन आर्मी मसेन कापथनको तारगदी मसाइगी मणिपुर से लिबरेट तौनबो कांगबुदो इंडियन आर्मी ना हाइबे मतुंगिना इंडिया इंटेलिजेंस मतुंगिना हुंता ना सपोर्ट तौय हाइनेबा सोना काना मु केने बीदो इंडियन आर्मी सपोर्ट तौय हाइनेबा अतदी ngसाइगी ओजान हाइबी दुदा दु पोबलाव ताद्रो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट अमो ओलकु मतमदको मसिगी जगह से पीस फोर्स अमा हसिलका पीस फोर्स थाजलिदना इंडिया ना ओजा थाजलिदना को अमाई तौदना असिगी जगह सिदा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स से थाजलगा डिमिलिटराइज तौनबने ना थाजलकांदा फोर्स ऑक्युपेशन अमा चथाब याबगी फ्यूचर दा ओरकप याबई चांस याम थी वांगे बखम सिने अदुगा लास्ट लाइन दा इन थमजनी जे अखोई इंडिया दा अखोई हुजी मणिपुर से खंगे मसी एक्सटर्नल एग्रेशन हाइगरा नत्रगा मपान की खुद यावे हाइगरा इंडिया दा मुंबई ब्लास्ट तवे को पाकिस्तान खुद यावे ना प्रूफ तवे था नि उम फान जंगदे मी अहिंग मजु फाइ इंट्रोगेशन फजन तवे अदु स्टेट पुलिस मोई स्टेट पुलिस ना फजना माई रोल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के का लोय मथौ तवे को अखोई सिदा अखोई गिसु याम लई अखोई मणिपुर की ओय मसागी लई याम ना को अखोई सिददी चिन कुकी फाइ अमा फाइ अदुबु अखोई गवर्नमेंट सिनसु मरिन लेना सिमिजे सी ओरमेन हाइगे तौदा हाइगे एक तौरपदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना खितंग नाइखो अखोई स्ट्रेटेजी हम लेरी सी स्ट्रेटेजी से सबमिनजे हाबदा अखोई लेगाक से यारगा चली हाबजे हम राउंड जे स्माइन तमजे अदुना हजिक ओइबे यांग जे मरी लेना थांगलकपा एनआई ना बाइबो केसिंग मरक फावबा हजिक फाव मियोय अनि रेगेन लोकल वाहंग पावंग तवि वाफम लेत्री हाबगी पावसे यावगी बि वाफम लेरे अदुना इंडिया ना करम मोंग दा हजिक लाइबा मणिपुर की ओइबे इरांग सिदा मसि लोइसनबगी नमकता करी करम एजेंसी सिनरगा लानजिन लोइसनबो होनरि हाबे वाफंग सुजुने अदु पो हजिक फावगी ओइना दे सही एनी फारकदबा था कुन 20 मंथ्स कंप्लीट सुदलकबो सि फावबदा इंडिया की मैके इरांग से थमोई सेंग लोशन की वाफम लेटबी ममी याम चाउना तारे उजाकिरन लाजगे उजाकिरन पॉलिटिकल पार्टी की मरक्ता अखोई मसेंगी माइलेज लौनबगी होनबसे हनकी सही अनि मपुंग फारकदब स्वाई वाइस का हेन उबगी वाफम जो उरे हंदकसे बीजेपी वर्सेस अखोई मरुइबा पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस लेबाक पुनबगी अपोजिशन पार्टी लेने मखोई मसे मरक्ता हुनबगी वाफम याम तारे बीजेपी जो नत्रग कांग्रेस होइजनु लान से लोइसनबगी वाफम थोइदोकजु मखोई की यामना चौबा मोगी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चथबदी उदबा अदुना पॉलिटिकल टॉक तौबगी वाफम मैम उरे हंदक से सिगी कुकी जो कम्युनिटी की कांगूगा एमएचए की कांगूगा फमनरगा मणिपुर की सीएम जे लौथो लान से अखोई मखाताना मसी अखोई की वरी सानबगी खुदोंचाब रुम पीगे का हैवी वाफम बागु लेरिबनि मोय साइड की अदु ममंग दि ngaliंगे दगे जो मणिपुर की सीएम जे लौथोक्त्रिबे मकै पीस की वरी सानरो हैवी की वाफम जो लेरे अदु मरक सिदा बीजेपी की मनुंग जो क्लासेस मयाम खक लेगरे ममंग दा मणिपुर की मरोइब मिनिस्टर वाई खेमचान मसामक न फावबा तोंगा तोंगा बीजेपी की अगेंस्ट थमंगपा मणिपुर की सीएम की अगेंस्ट थमंगपा हनक ngरang मणिपुर स्पीकर टीएस सैतेब्रत दिल्ली चलुबा मागी मनुंग वारी मैम खक्सु लेबा अदुना पॉलिटिकली अखोई स्वाई वाइसिदा लान से लोइसनबो होनबदा मणिपुर की सीएम गसे हजिक नौन सिलक याबगी फिल्म ग उब्रा अदुगा हजिक मणिपुर की ओइरिबा फिल्म सिदा हजिक पॉलिटिकल पार्टी में हुनबगी मतम ला हाइबगी वफम न सिंगबसे हानदगी नैनरगा लाब वफम ने अदुना स्वाई वाइसदा अदुई खितंग सुगाइन थाइ तसेंना हागदि जाप्रेम सिगी पोत ममांग दे खोगी इनाउ सानतन जतु मरुप मान याम फजो वफम मैम थांग्रे अदुगा आइखोई सिनबा सिनदबगी पोत येंग मतमदा सिनगेने नान सिलमने नै हाइनिगे सिनगेने थोय साजब लेते मरमदि मधु कनोना यूनियन सु मागी कनोदा स्टेट की पोचेदा पावर पीद्रगसु मधुगी मखोगी ओइबा डबल इंजन गवर्नमेंट थुगाइनिंग मोयना आई समाइन थमजनिंगे मरमदि कॉन्स्टिट्यूशन दम प्रोवाइड तवे कइनो हाइ कांदा अखोई इफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैचनरी से ब्रेक डाउन तौर नत्रगना इवन एक्सटर्नल एग्रेशन लेब तारगदी मधुदा प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी
in a state particular state natraga jaga du tawba ya hadum leibani adu gi pot ngasi khoi ude aduna ikhoi swai jida ikhoi na taseng na haigadi adu dai ikhoi na emergency aduga madugi declare tropoda gadi smani yawni the constitution of India India kind of the union has the duty to protect state against external aggression and yawribni adu gi pot ko no si ude aduga hojikti ikhoi taseng thengnari pot se external aggression gi atra in the United Nations ki pot yenguraga chatpa taragadi in the UN Security Council adu giduna bo can take action against country if finds that there is external act of aggression and yawrin act of aggression lay taragadi layna yawrin aduna makoina hauji tori pot di koina magi adugumba UN charter ge article 42 ge madugi kanoda the Security Council can use force to maintain or restore international peace and security hariba aduga magi article 41 da the Security Council can decide on non-military measures to enforce all its kind of decision can high but the makoina even kind of the magi adugumba authorized to we kind of the madusina bagi peacekeeping force sina bagi aduga magi kind of sing to we but the kind of sing to the if the method sing loina fail oi ta kadi military action me ama mogi piri sing to sina bagi kai je koi sinor ga so haninga ite mamdi India gi posi fail oi de hojikti habi loin khange aduna swai da koi towan ba mayam ama hujik yang bi hujik viral oi ba mayam da ngarang na hange da even KSO gi hujik oi ba president haib tare sigi sina mana KSO gi kuki hujik separate movement gi separate state ki natraga makoi gi adugumba country masem gi manglan amada makoi gi administration da wana pai be pot lenga da magi nupi duna wife tana police constable ni kana ga photo or ka tor thagalak tana tawodum yauri ba ko towan ba gi somda even ngasi gi pawdom gi biu Mizoram da ngarang na ni drug mafia cartel mayam jina koi da narco terrorist sing sponsor taroga karak pa mihut mayam amna yaur kan de India gi phajagra constitution ji kano ji thugai na hot na bani na haibe mathak sida amu koi gi tanil hulaga leram gi gari thobo ya gi pot am leire ari adu gi leiri gi mathak ta ngasi amu air ga Mizoram police ka ani pulla kan da haib tare ko kai dawre amu air ga Mizoram police ka pulla kan da ngasai gi bomb pukhai ba da sin na ga da detonator hai tare ko lising mari ga chamri ga yankhai fare yaur ine then akhoi di pura akhoi Manipur state tanga si thoiba wathok siga akhoi Mizoram state sina kari khali bano makoina do makoi matam gi CM sina hojik laldu homa gi mamang dale Mizoram thanga dagi yam tena ba matam da mabane tholok statement mayam matam gi biro dagi chai khoi anchor na mamang gi round pan bigi ba pot akhoi gi MIC ga akhoi unabagi matang kuki leaders singa ko sidai da unadri ngai mamang da hana kuki gi adugumba leaders mayam ama aduga Mizoram gi CM ga hana famina bagi akhoi gi paper da photo sing yarogam thadur e that means akhoi na huji bomb bukhaina ba suk yang grab detonator lising mari ga chamri ga yang khai nga ji bari ba pochi akhoi Assam rifle ga Mizoram police kana fa bani adubu koino da akhoi law enforcing agency or paramilitary forces sing gi manung da Assam rifles sing se all these paramilitary forces in the state or country oiri ba ta so Manipur da makhoi ga dum manaraga sumaina kuki militant singa Indian army ga pullaga NSNIM amadi maite gi lalobo sing takhaina hona bani hana NSNIM gi statement me ama newspaper ngarang na da gi dum hapai electronic on print media da ko si happing matak da ngasi asuna kan site na mu air ga Mizoram police ka pullaga bomb bokhaina sing amu fari akhoi somdana akhoi hujik valley gi base militant underground organization ai tare militants highway sigi mayam ama no makang dana hujik mayam ama manga phaba tara phaba ahum phaba mari phaba book toro ji phari khulai ko na mapom pongi keno toro kanda aduga akhoi asomdana singi akhoi gi tang periphery area da haidoga even chingi mathata leiba bunker mayam singda leiba kuki militant singna movement toriba even makhoi na lummaga adum leire aduga kemta security central security forces singna wam da haide thing de na akhoi uji gari chatpagi aduge moi nakan leibagi video mayam su ngasi ngarang social media page yeng yam yaure WhatsApp group khangde news channel khangde sina takpadi akhoi Manipur da akhoi gi leiri thoiba potse akhoi na ngasai gi geopolitics adu ai mayam sing su loina mak chummi nataga lali piu draga su kana chummi kana lali yeng matam da irang sing se dum thoga lehella kanda akhoi chasengna akhoi khoina dum toina su haiba Southeast Asian country manung da akhoi ning do palam lewak amani maning makha ta maning do pam lewak amani haira kanda akhoi lejeramba maning makha ta leramba masagi constitution masagi culture masagi tradition script language loina mak lejaba madum ba furup kangrup amani haiba se masigi posi ngasi so dum akhoi ji namtharaga thangra kanda ngasagi 1949 gi October merge tawra matung da akhoi na ngasi di adum constitution na pigada protection ju khod pi da ba aduga akhoi gi
अमुक कॉन्स्टिट्यूशन की मरुमदुदगी हाई तारे कोई डेमोक्रेसी चबले वाक अबनिना इलेक्शन तरोगा कार अगा लेबा मयाम सिगे मरक तसु कोइना पॉलिटिकल पार्टी सिंग साइ कोइ इंकन हाइबि दुमाइना पॉलिटिकल मैनेज लौना बदो मोय मसे मसे अमगा अमगे खुदुंग चालौना बै लाउना बदो पुलाव लाउना बगी पोट लेबा सोम नाकंदा मु एक्सटर्नल एग्रेशन यावी अदगी याउदे अदगी दी अदि सिगिसना ओनली शेड्यूल ट्राइब डिमांड तरोबदगी हाई कोर्ट तागे पोट ngasai interpretation se la na han bai tare ko sigi sumaina interpretation la na han ba tare gadi sigi waro ching ka do puthok sunga moy sengna sidi koina adugi na angang nu pam cha do aslai yam farak pani ne hojik ma irang jina maram roga larik phagi da wani kana sum haraga da koina haijari je ko la sa kaino ne na ma gi background sum thikla angan wadi da fasta ba or me ha do di film ne wi to मागी लकन हजके अखोई की इरांग लुशन दबजे अखोई इंडिया गवर्नमेंट ना लुशन दबस्ति ngasai khoi नाउ सांतना हाइबदा याम एक सेंगबा अखोना सपोर्ट तौनी पोट यावग्रे अदु दु माइसु सपोर्ट तौजनी मनमदि हुजि ngasi की पेपर दि यंगबियोबा केनेबी की केदर हाप लेट्री अदुगा तसेना केदर ट्राट्रु हारख्रब तुंगदा आर मापन अमसु मुक तुख्रे अदुगा खुलाई निपान अम नौना मुक कनो सिंगना फागल एना ngasi दum खबर सिंगदा कनो सिंगदा यारो खुलाई कोन यारो इबको हजके मोके मखोई की केएनएफबी एमरी मणिपुर की लालौबगा मखोई खुथोंनाबदा मियोय म्याम का सिबे पाउजु लेरे हजकसे वीडियो ने सु वायरल हो ओके अदुइ बुदागदि हजकी लानसि मखोई की हजक ओइबा लानसि मणिपुर की इरांग की पार्ट अम ओइगदौरिबरा अदुना ओइबा तारगदि मणिपुर की इरांग सि खनाइ फावबो एक्सटेंड तौरपा यागी हेन फिबम सोलपा याब्रा हाइबगी अदु मसीदी फिबम सोलकदुइने ओके हौजिक सिदी एक्सटेंड तौरपा याब नते एक्सटेंड तौर इने मणिपुर की सोइल दा कमाइना केनी बिना लागा कोइ खुद थादे मो यूनिफॉर्म सेट मयाम अरे वार टाइप गन हाइ तारे को अरे ngरang nahang gi thokpudi achau maru ga se ta kap kap hen sang achau hai tare ko khoi gi helicopter ka kap thana ba ya ba dum ba teng ta teng man ba gari hai tare ko adroga lot to no mai maru moin ha ba ut ba video byam u wa hore ba sigi pot mayam sing sina haibdi kaino da aikoina अखोई ngasai अखोइना हाइसे अखोई की चाइना ने इंडिया ने म्यांमार ने लेना रिलेशन सिदा इंडिया ना मणिपुर की पोट सिंग सिदा अखोई मणिपुर की मिटै फ्रुप पार्टिकुलरली सिगी अखोई की जनरल कम्युनिटी ने बा ख्वाइदगी मसिंग यामने लेबा सिगी पोट सिंग सि तसेंगना हाइगदी तसेंगना नमथगिबा पामेब्रा हाइबगी क्वेश्चन मयाम ना हंगिबि स्वाइदने बा कोइना मदुगी पोट सि चिंगना बला आइसे कइनो हाइ कांदा अखोई हुजिक कइनो सि लोइनमक नमथगि तागदी अखोई ममांग दा अखोई की कइनो ना करना संगमाना मागी पीबल स्टेटमेंट नमदा मागी तोवान तालिबा दिमासागी अदगी अदुगी अदागी सुम ताली मैम से लोई सपोर्ट तो कुकी लेन अदु काय मान यावगी मान माइ टोक अमदको देन किरण रिजुजीना मसिदी मोय कोइ मनुंग हमिन कामिन रखपा मोयगी फुरुप मसेन मसिंग द उंखटनबनी मसि कोइगी यूनियन गी मथौ लेते काना हाइरकपा पोट स्टेट सब्जेक्ट नि काना द मोय मागी स्टेटमेंट सिंग से मोय मोय नामनिंग मपाम र पिना बा दगी मन तेलंगाना सेपरेट तौगे द माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना यूनियन टेरिटरी मो एमपी द स्टेट न खादो यूनियन टेरिटरी खादो मोयगी ओइबो ऑब्जर्वेशन व्यू से मपान दगी लेबा कांगू सिंग से इंडियन मनुंग ओरसो कोइ मणिपुर सिदा अखोई कारइबा मिहुत सुंगारे अदगी अखोई कनोदा एमपी ओने लेबा पार्लियामेंट अनि द फम्मिबा कांगू सुंगारे मखोइना सुमा मखलगी स्टेटमेंट पिरकांदा मदुगी सोल्यूशन दुदी पोरक्तना होनरगदी अखोई पोतुदी प्रजा अखोइना ngasi कनोदा चैनल द फमगा कॉन्स्टिट्यूशन सी यावरी अखोइना सुमाइना खल्ली अखोइना सी ओइ लोइसिन मरम सीनि हारगदी नखोइ दुदी कनोदा नोइना ngangi do लाले ना यामना सिटिजन्स ओइ पोट मयाम यावरे अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ngange काना कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंग द यावजबा अरुगे न्यूज़ की फोर पिलर सोसाइटी और न्यूज़ की मनुंग दगी लौथरोक पिकअप तरोग खोना ngasi थंबा मयाम द यौना पोट सिदा ओनतेना इंटरप्रिटेशन चटनबगी पोट अमसु लाकबे याना खले देन अदु दागदी अखोना हाइबना ngसाइगी मखोई अदुमाइना थुगाइरी ब ngangi ब सिंगना फोंग लागा इवन मखोई इलेक्टेड अमना जिरीदा अंगांग मखोई अपिक पबोक याउना हाट के बदल लमन कुमने हारक मतम ददी ngasi फाउते एक्शन अम तलोखते सिगी पोट मयाम सिंग सि येंगुरकांदा अखोई हुजिक अखोईदी तसेंगना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मनुंगदा हुजिक इवन मणिपुर ngasi थेंगिबा चैथेंग से अखोई मिजोराम दी मखोईदी अदुगुंबा चिन नार्को टेररिस्ट सिंग दो मखोईदी मचिम लाउनेना मोदी हाना हंजन डिक्लेयर तौरेबा अदु मखोईना अदुगुंबा अचौबा तनेल हुलगा लाकपदो खुलाई पोरम याय ड्रग पोरम याय अमा पोरम याय अदुमु लेरे ngasi mayam bong gi detonator mayam pharaiba pot drug mayam phaibo mizoram leramiba pot se sina takudi mizoram na maram warakanda आई ऑब्जर्वेशन निको वेदर मसी लानबे चुमे चुमलिन खले मिजोरम स्टेट सिन मरम वरगा इंडिया की यूनियन की अपुंब सुगाइबा स्टेट सिंगी मागी लेरिबा नुंसी चाना लेमिनगदा स्टेट मयाम पुलप तामिनो सेवन सिस्टम नुजु मसीगी अमद यखाइ थिंगाइबा सिंगसेप थाजनबे पोट ओरकांदा इंडिया सिगी अगेंस्ट लेपदा मखोइसु यावरब्रा मिजोरम गवर्नमेंट इंक्लूडिंग मिजोरम की एनी मरी लेनबा कंसर्न अदुबो इंडिया की लो न पुल्लगा लेबने मिनिस्टर ऑफ होम की मखादा कनोगी असम राइफल से इंडियन आर्मी न कनो तो लेबनिना मखोगी तबुम दो थबक इंस्ट्रक्शन दुदी मखोगी तौगदबनी ना अतोप मिजोरम न तौलेरगा सोमद मिजोरम की गवर्नमेंट की मखा ले मिजोरम पुलिस मिजोरम होम डिपार्टमेंट का जो ngasi di bom phari dina manipur khoina haibana
ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠ ꯆꯥꯏꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯁꯨꯃꯥꯡꯐꯧ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯒꯦꯠ ꯀꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯗꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯥꯁꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯁꯜ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅ ꯀꯥꯏ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ most importantly ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ governmentally ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ extension of the violence ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ extend ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ possibility ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ